ononene ngaphakathi kwendlazi wesibhalisa khona kwanje ngoba wonke lokukhala lathi isiqalelo nebhizi yadashwa siyabonga kakhulu nathi uNkulunkulu emuhle siyithokozela kakhulu Singale wavumbobo sizohalalisa ngoba kusendaweni yakithi. Hayi namhlanje ayisinto ngobetho. Ngithumayela umvubo ethempelini ithandalani eBimbo Nkosi nomkhulu. Siyafaqaka siyajajamba kona kithi enkandla unyazi lesifikile kwaNxamalala siyajajamba umshumayela ukuyele ethempelini lasethembeni khona lapho enkandla. Hayi siyajabula nampa nje abafundisi bakithi bayafika manje na bakhamuka inqa zonke. Awu siyathokoza kakhulu. Awuyabusisekile nanti unyazi liyangena njengamanje yilo lingenayo unyazi selingenile.
Amen. Siyabonga umthandazo siuphiwe ezulwini. Sizawubuyisela kuThixo omuhle wasebuhleni bamaNazaretha ngengoma yesithathu. Emva kwayo obaba befundisi bazawusicelela ufefe ezulwini. Inkosi busise ukuguqa kwabayingcwele. Nkosi Nkosi bose Asibheke enkosini. uNkulunkulu onamandla onke isaba bonke abamkhonzayo. uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha nyazi lwezulu. Siyabonga Nkosi umsa wakho ongalinganiswa nalutho. Sibonga uthando lwakho Nkosi olungefani nothando lwabantu. Uthando lwakho lobungcwele, uthando lwakho lwasezulwini. Sibonga Nkosi ukuba sibe kuleli igquma ngaphandle komsa wakho Nkosi besingebe bikho lapha. Siyabonga Nkosi ukusikhumbula izweni lakithi uba unyathele. Sibongela Kwanxamalala owenze umsa ongaka kuba Nkosi ube kulezi indaba kwangathi Nkosi ungamkhumbula ukho konke akufisayo nakucelayo ngesikhulu isandla senkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu manje kuzobe phakade. Amen. Engcwele qhaqhabla
emazulwini nabele kwezimo ungazanabela sayitshakadela kwenkonyana ulukhesi lubisi likanina le ndaba sayizwa ngedoshabele kandaba ezithu ungcobo umapholoba wayengalobanga ngasandla kanti kazwela abantu ubuthelezi yalotshwe ngesandla intendelisi kuyabindwa isidwe udakala bishisa abaxovi balo bekhebezwane elisesandleni umkhabazi wayekhaba iphindelela nokwezamabopha afinda umphakelo etheba phana abamzondayo ababeqhubisa ibhadamela intalo sasezulu bedlala ngagedazulu bethi bayonyisa amambi ixhobo zamaqendayo iphusha zalalisa indaba emaphepheni oxamabuse kwenani bebengazothi zilaphuthwa ngolufala kumnyameni ikhakhasini mukanamasana usabona ngenyongo esiquze esingaditsela zamuntu ukhozela uhleli kamakisa kanhliziyo kamzazela kasoqhabzela. Ngibonga kakhulu baba umfundisi ukunginika leli thuba. Ngifuna ukubonga kakhulu enkosini yamaNazaretha ekubone kufanele ukuthi kulolu suku lwanamhlanje ibe la esizweni saKwanxamalala. Ngisukuma nokuyamukela kakhulu inkosi yamaNazaretha, ukwemukela kanye nabafundisi bonke abeze kanye naye kanye nebandla lonke elingaka elilapha esifundeni saKwanxamalala emzini kababa kadakwa Dunuse. Njani? Ngenze njani? Nguqu. Awuzwa. Yabo. Ngifisa nje ningathuki ngegama lomzi kababa, uyena ubaba oqamba lomuzi uthi kadakwa Dunuse. Unezathu zakheke nama ngizazi ngoba washeshe wangishiya ngakangixoxile. Ngibhekise kuyo ngqo ukuthi ngiyakwemukela baba Nkosi yamaNazaretha kulomzi kababa nasesifundeni saManxamalala ngehlelileyo okuthuma kunje abakholwayo bakhuleke bacele ukuthi inkosi ayibe nofefe. Nkosi yamaNazaretha ikakhulukazi ngoba ngibhekene nezinkinga ezimpica badala. Akekho umuntu lapha osake waba necala elilodwa kuze kuhlangana 20 eminyaka lingapheli. Kuthiwe liyaphela kodwa lingapheli. Natali noma ngabe sikholwa kwamanye amasonto ahlukahlukene kodwa siyalihlonipha leli sonto, liyisonto lethu. Okwamanje
ukwemukela inkosi emzini kaBaba. Ngiyemukela ngezandla ezimhlophe. Mangilalela okukhala insingizi lentabazwe ngicabanga ibikezela imvula enkulu ngokuphazima kweso izintaba zakhala amanzi uzamcolo kwethaba izinyendle kwenanelo vede kwachichimiza ihosha kwaqhuma iziphethu kwasha kwemkhulu emncane yasiwela omandukule emini badwangudwanguzela sambuluza kwaphela ubungulu ezimbulweni bezithe zibalisa ngamazinyo ngesehlo sale onakele ngabadini ngongaphansi nongaphezulu ngezwa udumo kasukela phezulu lacu ngaqopha imiqansa ngagudla mathambeka thonte chapha shaka phesha kwemihosha duze komfulakazi uthukela ngafike ngadwala ngabukela ikhetho nomthimba kucecisa amadlamba angangeyintaba elekana egaxana izishishile shone eqolo eqhuma kuzwakala emhlabeni jikelele nezinhlambi zitshuza mnandi coso lolo uyakhukhusa unozimanga kahle enkobe zamuntu uqoqa impahla novucu yetshatha nezingwenya ziyafuneka ziphephele intabeni konakele ngabadini ongaphansi nongaphezulu ngakudla kasosebeni ngathubethubeleza ngithendesa isimanga samathizi athenke ehlula ukuthomboxo bezintaba namaqhulu ngazithela ngoje ngamanzi magaxene ziswambithi bazothela nothukela nebheke ezansi nofudu bayatenda bangani abazi nokuthi liphuma ngaphi lishona ngaphi senkandla lapho kwada kudunuse kwamsholozi siyabonga inhlanhla ehlele izwe lakithi ukuthi uNkulunkulu asikhumbule ngalonyaka akasiphethe lolu suku lwanamhlanje nokho ke sibonga umsholozi okuyena owayocela enkosini ukuthi uyafisa ukuthi inkosi ikifike phakathi komzi kayise izomupha umkhuleko ngenhlanhla ke uNkulunkulu emuhle kwaba yilesi sikhathi okwenzeke ngaso kwesithi isikhathi ayilokho ekhonza umsholozi kulokhu kuthiwe kalinde wabekezela kwaze namhlanje ke inkosi yamaNazaretha Unyazi lwezulu fike nomhlangano wonke okumangazile umsholozi ngoba yena wayecabanga ukuthi kuyofika nje inkosi Unyazi nabefundisi abambalwa wayengazi ukuthi kanti kofika umkhosi wonke kube umhlangano omkhulu kangaka sesola imlomo kenathi thina basenkandla kuyibongela ukuthi uNkulunkulu asihambele ezweni lakithi asiphe umhlangano omkhulu kangaka ngosuku olulodwa sesola imlomo esingabonga ngayo nakuncamalala siyabonga ngoba usuke kuyo siyabonga hayi bantwana baNkulunkulu sesibongile la kwadakwa uDunuse sisithulisile manje Izicela ukuthi konke besikuzelela engathi ungaba impumelelo Nezwe lonke lala inkandla kuheleza umoya wokuzwana nokuthula
kumnandi uba la ekhaya engathi ngaphinde siphinde simenye futhi. Nkosi ngibusise.